Fiatia was no, yeah. Every side, yes, every side, yes, Ahenkan, every side, yes, every side, Ahenkan go boy, every side, Ahenkan go boy, no. It's now we'll be to me. So for years I took yourself. Every side, yes, every side, Ahenkan go boy, Ahenkan go boy, Ahenkan go boy, every side, yes, every side, Facebook number, I'll bet me again here on Facebook. Every side, Ahenkan 93.3 FM. Oh yeah, on Facebook. Yeah. I've heard that for the climate here. Every side, yes, I like it. I don't know with that. Every side, oh yeah, and it would him. Time I me Sunday school no new way. I was Ahenkan, me say. I sorry, I say Ahenkan. And I me call Plasby Kakra. And I me call Ajana Salin. I sorry no. Makobi one crank Kakra. And I'm a cry, see Jesus so kakda. What you say? Man say what have sorry no makobi. Yes. And I'm about King of Grace. And I'm a Grace Revival. And I'm a Victorious Child Ministry. Kadiri Basubari and Dadaba. Now I knew my year tour. Now Anglican for tour Mubasi. Every side. Oh yeah. Just a baby, yummy. Every side. Now, I didn't. That time I was young. Now I'm tears here. Now me bisa someone now we yarn. I don't know how. Ya dana see. Now me ni yano. Amu peganyo na na was here gumi ha. Na ye. Na ye. Every side, oh yeah, no.
Winning. Minye na nyumui anim beto ase. Edu ba bia otimi usa. Wunni ne obedie mpo. Banyankopon na doye ewo ho. Na woye manema. Wo ba bia befa. Na santrani asi. Yesu ye. Na no. Na no ya wo. Every sir, Ahenkan Yankopon ye, Nyami ye. Every sir, Yesu ye, mami oh ye na Doya wo hoda. Nyami shira wate. Oh ye na doya wo hoda. Eti wo ye. Yehovah. Efrisa. Yesu ye. Wasati abase. Oye. Na doya wo hoda. Obi tumia. Yankopon ye. Na doya wo hoda. Baby amedane sa ebra ya kompai ba ye pese nyame on konkron ba beda ne ho adi ne nyame tumi e ba be sra ne ma no ube usa ni odi anim no opagya anwom ne bokọ efri se ube usa na awose asase egu because nyame bia woye wo ba ba yan sankyere ne wo amrabo awie wo no se nyankopɔ wonye ado ye Every time. Oh yeah. Oh yeah, na doya wo hoda. My God. Oh yeah, na doya. Ya baba. Oh yeah. Yeah, Tonyumi, or baby, I can't go red there. And there will be any radio, no, or Tonyo, no, 90 Bibi Yamio. Oh, yeah, na water. Ya tunu ko say oh yeah. Na ya water. Oh yeah. And you sa obi pasa awurade ye bibi na awie ya ye to nwum ya on kan kire ne se awurade makoma so ade ni no no de on hya ase to nwum ni bi na wo ma ne ho 1 week na wo hwe ne awurade be ye because awurade wo ye tio anwum se efrisa nyankopon wo ye adenti na David wo kasa asem sa na wa so awurade ahwe na wo hu sa nyame ye into say na wa so na Jesus yodi obi asase na bi sade to awurade yodi Odimafo. Ah, toma me. Yesu ya Odimafo. Ah, I like it. Namaso. Anajo. Name. Jesus. It was it. Akoma brafo na oma. Hey. Akoma ebubu.
Now, when me call Empire Bar, now me call Empire Bar, Utie, now me pesa me who radia no monyamwa, and you may name da, na me mame, a your tato, and that 1 year biane at the Maya no to Sayon, Mabo, Yetiamo, ha. I be a brother, Silla will be. Yama said, oh, Nasi, oh, and you know, to the ones I was able. I was saying to me, because you won't go for him. Bible said, na samo sorry me wia, ni urade me bie kwanyama, na memma bia ne di urade yaba. Kwanya asumbe, obi ni asumbe urade ma ni. Kwanya asumbe. Sa obi yare urade sa ne yare. Sa yasie wo bi awa ni kan so wo wuya na so ya ne ti asefo wo wo awurade sese o sabre ani ayi ye woni ni da so awurade ma na ni da so because ni sam na so ge wo ya ba send show Abba. Abba wana do. Everybody did the everybody. Samania Abba. Abba wana do. Everybody did Samania Abba, Abasia where we are, and I didn't know about now. Then it's your Minister, God bless you. God bless you. Morgan in Kwamo. Morgan in Kwamame. Obi di nano, ebi nyum na chi.
awia sani su aba na dwede suom na wo ba bia wo mfa wo ba bia wo nkwa awia nyame tseme nse wo sa edaw bi eba wa brabom awia de din shila bi eba wa brabom. Oh, somebody receive it. Awia de din peja bi eba wa brabom. Ah, awia de fight to so what? Awia de din sesaya bi edu ba bia ne wo hia ne se awia de ba sesa wo sabre awia menim sabre da wo so ebia na wo sabre ya no guasia sabre ebia na wo sabre ya mania sabre ebia na wo sabre ya osu sabre ebia na wo sabre aya ya dia sabre by the power of the Holy Ghost and then you are this animal awurade sanema oni awurade nkasa kachire awurade se samame minim ne da wakoma so. Somebody talk to your God when you nyankopon kasa wiei kachire awurade so sanema minim ne wo hwehwe minim ne wo pɛ minim ne wo hwehwe minim ne wo pasa eba mo wa brabomo wata na wiei oni awurade nkasa ka da woni awurade nkasa wate ayɛ kachire awurade sɛ wo nanim wano no se ni pasabre Bible sa wo yi ne anya firi hɔ na ɔde ne yɛ aba bɛhyɛ hɔ ayɛ sɛ bibi nya wo wabrabɔ mu a ɛwɔ Yesu Kristo Nazaret ba ne din mu. Bible sa edinya aburu edinyina so ɛna na wie ya boyi awurade nyina so sesa wo hyɛbrɛ ma ne woda yade kata so awia yi awurade mpagya wo firi sa kata ne so ɛyɛ nneɛma kɛseɛ na Yesu yɛ fani aburo na tete asɛn no Yesu di ani uye powerful Renisa wani bremu adedosa Sumijina bilasi Yesu bawa brabo himua Yemani nara beye Yema kasia na Yesu yawati Afadili panjina rejatinu Nina vaya nui Yesu di ani uye Abusuafo ne din di minister set enim oye abena se de hye eti abena se fo amutie mi na mo de hye na ene no epeja awurade ya minhyira no wanyonga ya wama ne nkwan se awurade nyusu no ipa chawo ya sofo na wo ye program na wo pro obi se omra me minister eye minister set enim awurade adum ni tumi ni ahoden wo ye engagement ana se ebia wo ye watch night bi any program bi a wo ye bia na ope the biggest minister amana baase abeto nwoma ma awurade asane a eye minister set enim tie enye ni panyina na omoto nwoma nyame onkokuru sane enye ni panyina na omoto nwoma awurade abofo respond but anawie awurade abofo respond ye nwom omo respond ye paibo ewo Yesu dimu because of the chorus leader what you say enti ni din the minister set enim number ne yesai nya botre tuaga enimu kakra minister o number ne yesai bia na osofo bi tie yen kasagu we mu a kasagu we mu na osofo bi tie yen na opeso o invite to program o number ne yesai osofo me number ne 0598 89 32 centimu bi 0598 89 32 mo wow number minister set enim the biggest minister in town what you say abena se de hye no say wan kasa wo tese ne enwom no esifri ni mu ba no enye ni mu nyame abofo esomu tonyom no
enyum ne so kan koma enti se wo your sofo na wo program bia na ohia obi so obeba be minister eye minister set enim what is amamwo bebre tonyum ba wo bi tonyum outimi say yes wo fra kosro ahengwanim me I am the leader of the worshippers enti se wo begina say wo worship awurade na wo nwum no enko a me gina me hu say wo nwum no enko ene namfom ha ya ati ase ube hu say me kra me wa ha me ntubi me filibi ba se unya hu say me jeje ho na heat na ba na che say ya fra du nyankopon anim pe what ase within the prophet kwakunkrom Africa say ya me shira obechi obi ana oh so for the dikan be da nyankopon ase say odi afi bo so me foforo ase na nani fiada nso edikan yes ase da tosu bi be kwa ma osofo wo ene wadwuma efo nyina ene o manager o general manager ne e kan say nyame nhira wo say mama ya da akonyen na yenso a nyame afra yenso yemeto nyum kakra fanse ne den munyam ne edi won so be chi Ahenkan atiefo nyina ne e kan say nyame nhira obibia nyame nhira obibia okay ene menua obebo nsenkoi nyame nhira no pa amen nyame nhira o say your friend Kwasi Amoni o say Asaman Kese o say fantastic song. Please pray another one for KK Bosompem, the controller, incoming MP for Akim Swadro for me. God bless you all. Yada si nyankopon inshira. Ubetimi a follow ya our Facebook. Ahenkan 93.3 FM on Facebook. Now, organist ubeti obiana. Medasi. Nyami udini ya say Emmanuel. God bless you. Ono so nsanwo de pa. Obi wo bo gan ya uti akira untimi ontehwe ba no nsa no de enu nti se wo so ye program na wo hia Emmanuel on na wo hai wo hu me a wo hu no me ba ja amba na ba she modom anyway ebisia fo nya mi shira obibia nya mi shira minister set anim so wo nso a wo je hu di se obetimi aba bebo odin e wo ha no me number ne 0244 29 0093 frame na mimbuke appointment with you na bra bebo odin oji hundi a bebo odin say you me so me wo ho what dey ase me ko commercial break aba shesi a emfa osanka fidie no enda ha ya nyankopon ya adom ama me nche king of grace man nyina efiada enefiada so na otwe na watch night enye for the agrokra etuam butu ko gongroma me ginam presence obi bia so ginam wo so bra bi me ko commercial break aba Solo hey now by school be no nya wait wa bo missy busy your coach computer placement gra when you be sanya wa fana ko school papa saka wo bo modern de nicol living bread school conference aka ba no anko be 6 ones na minim ene ma me mo chire mo ya ana e ba ne BC 2022 a ye di kan e wo Prim Central hanyina e ba ne UC Mass so a the whole Ghana ye ene ehurudi kan aban pra boy abaso ye teachers for ye good from crèche up to JHS ye ba je oba no entete ye de obefa ne kwa se opesuku a omo kira ye pa de a ene na eye living bread school conference ene wasa ode oba no eba ya kwada ba kokra kompresek wonya 8 ones ama oda MP akwa bona baso e wo suku ho ama the free scholarship hey what do mean na school to say the met home fees yes school fees ni ye moderate ketwa bi ekura obi obetimi dia ba betua enti ni hia ne se ode oba no ebeba se eba se oba ne kura ye man scholarship ye be man be free ama na sua de awi hey kwaku wo de cheme be won ye wa kamoda se udru akema boabo advertise junction ha e kwan na da ho na ye soundboard esi ho obetimi afre ye 0559 398499 ana se 0204 714040 ya san so oka ya betwe kwada no aframu fie e dia basku ye ponso a ya san e do makọ the living bread the best among the best Asampapa bi amati oye asempapa bi amati ofa
Oye, Medium Papa Bena, what's your offer? Oye, Yadiasam Dano. Oh, Minia, HJ Africa, Dominic CSR, Ghana, heya. Eno makabom, eno mame how to a nay, me to sign you. Or makwafa organic fertilizer bar, a year for any year, a CSA assassin, a pamumwa, Nama no bano, a so dosso. You are finding a fertilizer one year day in your big crown to a bonus so I tarry. And no sweet manage a sunset offer, Kakrabi, bottle back 2 acres, a bay kama, Nabasu say dosso, and Nuntina, me bohu deuro, a diamagana Kuafonia say, so poor my child from 055 5592707 and I say 050459446 any baby I talk where who know maybe offer organic fertilizer as a baby offer offer kakrabis who no buy no Ma, I will chill a fool. Hey, Bassina baby Afri Banasana hot here. Debbie ma show of a fee and a fitty abwantia by inside him, baby. I is you offer when yes, go. I want to phone you. Hey, coffee. Hey, and I said now come Rich Electricals. Hey, I saw Rich Electricals. Hey, Madame Uncle Bono, the light to be beer or no janam toffee. So POP light, open wall light, ring light, corner light, chandelier light, different types of BRB, Obenyedu Onomo. Rich Electricals, S1 ceiling fan, any standing fan, you will solar, any diadema light, or S1 plug, socket, wires, beer, wire, a dime beer, a do Rich Electricals, or a patridge box, any contact box, circular box, Bobono Sunim, you will dear charging, or fan light, our ball light, wiring pipes, LED box, extension, I will drop beer, just only make on my jade. I did beer, a fan light would dear, so we sit down up as all wire, and our box beer pattern, or Rich Electricals, Ubenyabi, when you be a quadrant. Adia channel saba enika samni se ye tono te se ye tuama obi akoton pepepe ti aso na dawo no coffee ti misikita no ye Rich Electricals ne nyoma fo na sa ye papa me ni wu Rich Electricals e wa chimudan estate oni Walgreens pharmacy e na wadan krom ye dwunu hu nti sa obeto ade free ye nchen a ye electrician a onu kofi akofix ni free ye sanso e delivery me patcho friend 0591 651 688 and now 0241 666 508. Rich Electricals, Yang Sadia San, Umpu Sadia San, Papa no. Hey, Obefia, and you fear a stroke catching if you be brave, me be fionti minion washing, and maybe I mean, so tia bonti one wankasa ADD. Anio, a Save the World Herbal Clinic, and no bitch raya, what in the core, nay, what did I watch me and sub hair. Stroke ne free hosano. Save the World Herbal Clinic. Me kramato mudio enunti na me be isanka ye be di ne ho nkomo. Na ya pede bia kwa akopie mu ewo ho. Ene na me hu achiri kwan da. Na udru Save the World Herbal Clinic. Eba ni stroke, hypertension, hepatitis, typhoid fever, peptic ulcer, prostate cancer. Ene sebi obema waye merebo mpem. Ene na me kramate se uyo obi a fibroid ena samre achiwo anase ohunam ani uwo nkekaye bi ewo ho no. Se ebia na wonso woye bema na wagudie mu ewo empemu nheda enkonkan anase empo no wo mema sam enheda NCP ensita na wodi weni akyeremu ewo Save the World Herbal Clinic. Wo ba pa woni mu se nyi no nko eba no hu mu nsam so dia eye Dr. Osman Woldamufua se wodi hyebe ne watu kwan a wonta ne nka waware na agigya akwantu promotion sabi wobi abodua ne nyina obeboa ama bibia tumi akoso kama nyade wano so de wodi nhanu etini sei te enu nti so hawa ya bobo so nyina se koba ne se upe Save the World Herbal Clinic achi kwan a yenhwe na chi kwan e wachim oda oni Salvation asori no ene be ho pe michema jodru eni Dr. Osman eni nkomo e 0244 904 616. Save the world now. Take the greens for healthy life. Mikunu die ojiga
jai adagye nim krao akuya se woka se wukunu agiga asere se ne bufu a opata na mpata oh wonti ase kire se ono meme dro seko giga herbal mixture onya hoden a be mahia se eye male vitality ayo matias kire se wukunu num seko giga herbal mixture ahoɔdere ba ne mu no ade de ode beye sa pepepe be maragaza seko giga herbal mixture no unia se me num a ahoɔden bi a menya no ɛho adanse na me wa fe die no se me ni TV seko giga herbal mixture mami bi nkɔ no na me so me nkɔ giga Ubenye bi pharmacy chemical any herbal shops. Atufo nko Seko Herbal Limited Kumasi Bon Ofinsu Road wo Bengal filling station no for 0244 799 506 and now 0243 822 010. FDRG ejwedi nkrato yatum. Ohimami ankambo juma e wompem na asema emre wompem pa o. Menua kawa kuma to yem amaje herbal clinic esa enyadowa nyina. Wono mo esa enyadowa bi te se bema wayemre e wompem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadowa bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete e de amawo. Se sei krampo na mefe dware ba na so me ho keka me de se zongola chichi e na achi mi o. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre wodane weni e de kire amaje herbal clinic wonom ewo emfidie wo ho a wonom e de ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo any gas filling station no ene di enfeni mu frɛ won ewo telephone number edidi soi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa. Ascending for Christ, yo! Ascending for Christ Crusade. The Church of Pentecost, Akan Ascending District presents Ascending for Christ Crusade. Or say, we have found the Messiah. John chapter 1, verse 41. Anunti, Yahu Christo, also for Power. Program is in the Nanso. Pastor Williams Kwasichle, or no, and a program no is in the Nanso. And Apostle Sets, Kweku Asmani, or the Pentecost. Elia Head Anna Pastor Eric Kwabra Dako and Kwatin Elia Pastor Anyum Tofono Aye Jack Alolomi Uruba this time Silaba Prince Anunti Brabi Akan Ascended their background and a program we ever so 26th to 29th October 2023 Anopasom any numere na Anopano 8:30 a.m. and numere so 7 p.m. Bra na Ubehu Christo. Adishmema muntie me nkomo ikakra emame ade ba ko hipa ne se wo ye trotro driver wo ye taxi driver anampo wo ye private car owner na wo car ba ko gya wo kwantimfi se wo ko spare pass to de hye na bo so tanwe na gine ho de a yado na agigo ubutimi fuana na wonim se wo odane ni mpatamu apa de a na se wo spare pass papa original ai hina da kama ni bo fo de a ene me kan fo dab motors wo aboso kan e de amount se wutu onaka so pe dab motors ade obia de somomrane ene se original and genuine spare parts papa nkoa etima mo odama so akoso asubua ofuanse irebi ene baby bia mote ene se mu spare parts papa to power kan dia ene enwon twakade o ma yanyini kro chia yankon kan na yempiem wo dab motors e won de benya spare parts of all cars ato se wo pese wo de make mu nkiremu a ubetima fred dab motors e was 030-266-5114 and 030-701-3163. Dab Motors, original spare parts on Kwa and Yaton. Penny Force, near way be paying. Any friend I be afo. Ahenkan roofing system o see or down main station abronsano ye boda baso na ninjuma so dirty na nam se saman pa ene tuna bedinti asa tek
Company Limited and the one to my abebo F in cancer roofing systems so enti nei wo ba be sit dan ana wo bebo wo dan so a Aztec Company Limited and then is so be chassis no wo be here cement and answer blocks ana iron rods any roofing nails and chance be na wo pe say self lock standing seam shingles MSL IBL step tiles IDT galvanized roofing sheet aluminium roofing sheet Alozic roofing sheet rain gutters say 14 feet length and 20 feet length whoop ridge caps say 14 feet length and 20 feet length valley gutters ninina ye any adema a cadencia wuniama any dinosaur body a Aztec Company Limited on the F in cancer roofing systems akabom wo pese wo sit dan ana wo ba wo dan so a yema free technical consultation wo sika ne nsompo a wo tumi tua ne kakra F in cancer roofing systems on the Aztec Company Limited akabom no eye juma mapa na wonom eye wo masua ne mienu e wa akemda se wo pe blocks any iron rod ne bi atwa wo be hu mo e wo aboabo kwantempo ne so intiama hotel junction wonom a na face wo pe roofing nails any roofing sheet ni be aton so dia wo be hu mo e wa akemda edwa na chire wonom a wone Kia station no e bo hwe ni mo eno ane se wo be frɛ yen 0245 979311 F Cancer Roofing Systems Aztec Company Limited Tuma abebone dia no de adansi fo nyina se ye house we cha Entiana no fast ne yede kwawie enti sofoka say enkwala no yem break it 12 na mpenifo no break it 6 o'clock to 12 pepe na Fizzles food edi meduane ebre me chese sofa our daddy abre me no 12 pepe na mo de buy na me gi right there na de mo say Fizzles adwuma fo money to e say eduane no so ye guy neat Fizzles my idea chese what die na time no pepe na mo de abre enti me gi me de na say me di me say me de me fa 3 bi anyo me de service come at them no Fizzles food ma drum me aduane na de ma me person di me se me ma no mpanifo making me fa ma no nti Fizzles omo ye order bia say engagement say party say wedding chese ni nyina omo beje ayama Fizzles food e wo dan bo abutu afi junction order no fam bro it wants to Fizzles food 0242 992579 and afi 0505 666948 now on to place your order. Ago Adishmaima Minkwana bone Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che intina mani agesano na minim se achim dane ni mpotama de se wo pe provisions pa duduo mato a agiran se na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ni nyina our Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che achim dan Mandalina Hotel ase wo pe ana Frimpong Enterprise bo se eba bamba me security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na me bepie mu aha no na ekọ na eba anyomani say ye tea tomatoes say ye fried say ye mo say ye biscuit say sunflower say detergent and Milo milk oh my god na ekọ na eba bibia wo pe sanitary pads and na padlocks bibia buzu say tam our Frimpong Enterprise adwumawura di papa che ade bia wo pe ato agogu store mu no ye wonu doso po wa ha ehutwa eye papa ne boda form ma mu pe product bi say sugar toiletries milk drinks any communion one ne de keka ho agogu mu shop de mu ni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no our Mandalina Hotel Abronsan no and a ben pa train our 0244 897-525 and a 0242-111-236. Frimpong Enterprise, a Jumura, what the papa check. Esiane kaja yaseda die nim ne wia no yenso kane ewi ne nim anadwo kweku Asiedu Herbal Clinic yenim fetete wuka wo mundro mienu e wodwa so no gidi Herbal Misha ene nkunimdi Herbal Misha no etu yade asese bibi sese die kweku Asiedu Herbal Clinic yatena yetaba mu ankasa yade ye clinic foforo kora abebo ase e wa chima boabo enu nti odane ne mpatemfo asaman kese ene mu a abribia mo be pesa ka bebe subua ema odifo kwasha ene na doctor fo edi edura ka wono sese die no ne so do ani
chire mu eno ne so do ani chire mu e wa kema boabo se wo bakwaku asiedu herbal clinic o folder o card any o screen no e free ye o machines a wodo a ye de behwehwe ni padua ni mu na fe machines na nkasa twere duru a ye betimi de ama wo ye wa doctor fo ene nurse fo a wo makodare ye e wo bibidu ayarehwem etifa wo yade ne bru a wo pese ba wo fie e be so yade de from home care na ye wa nurse fo ne doctor fo a wo mankasa beba abehwe wo kwaku asiedu herbal clinic e wa chima boabo Peace Town ye ben Jehovah Witness afodan no frey 0247 037564 and 0530458106 kwaku asiedu herbal clinic ye be so yade e ma ho ato Jawa, take it easy. Why you do? Aquava Drive. That's what it's Ahenkan FM, #1 station. Oh, all this thing that I feel in my heart. You know, it's my feeling that I talk, I'm like that. You, I feel to carry you go on top of the world. Oh, no, yeah. Oh, my chama. Girl, I could do anything, I could hold you closer. Oh, my chama. Anything you don't want, just tell me yes, sir. And I could do, you my sugar, my love. My sugar, my love. You my sugar, my love. One chain, no matter if I let you go. One chain, no matter, baby, can't let you go. Come on and show me your love. Come on and show me your love. Come on and show me your love. Oh, yeah. Come on and show me your love. Come on and show me your love. Come on and show me your love. Oh, yeah. All this thing that I feel in my heart. You know, it's my feeling that I talk, I'm like that. You, I feel to carry you go on top of the world. Oh, no, yeah. Oh, my chama. Girl, I could do anything, I could hold you closer. Oh, my chama. Anything you don't want, just tell me yes, sir. And I could do. You my sugar, my love. My sugar, my love. You my sugar, my love. You my sugar, my love. My sugar, my love. You my sugar, my love. Yeah. Me I go wine, I go dance, I go move to the beat, oh I swear. As we the party, the dance, we the stay on the beat, oh I swear. Me I go wine, I go dance, I go move to the beat, oh I swear. As we the zoom, and zoom. Me I dip on me grind, me no be like the girl, them I dipping on them, I father them. Some of this, some of that, everybody wanna dance, so we cut off the bad mind them. Me I dip on That's right. me no be like the girl, them I dipping on them, I father them. 27 minutes past 4 o'clock. Once again, good evening. And the first part now, career, second part of the show, Nini. Kakra. I don't call Nunsia by a sorry. I don't see any more idea. Stay at our Sunday over business. And then so I call you if you are there. If you are daddy, the weekends need na bed, Diane, if you are done. And a deba.
And she said, China Bay or day and I'm paying for boo baby said. So dear never or than if Rudodum. And I'm me offer no ha. Say the cremun sem be piu so. You see the beer was said the mau beer. Yeah the mau. I don't tell 10,000 coffee then and higher. 93.3 FM. Ewa. Me ba choma menchi akema sene Pentecost phone na. Asene for Christ Crusade. Baso Nyankopon ya adoma. 26th to 29th October 2023. Bosumya ya shey mwa. Na program we ebe koso e wa kema sene the background open. Also for program we esini na so e Williams kwasi kire ono no ya sene district pastor. E pacho speakers no Apostle set kwaku asumanim ono na oye Elia head e wa kemo down sanso na Pastor Eric kwa brada ko ono so ya district pastor in Kwatin district e pacho bebre Ephesians 7 says we have found the Messiah. John chapter 1 verse 41. I am to find it there. Our when you are Jakalolo Mitro to your town. Samson and Shilaba Prince. On also baby. But what in sound so baby. About no passon 8:30 a.m. to 12 o'clock near Pong. And then you 7 p.m. Pepe. That program now she says so. You are invited. Planning in that. Yes, she share right there. Sansa Yandia Yahuno. A patch of Sawu Timia Quakia do have our chronic. Uncle Hoda Cotrina had there. Before Quasha do be any Majuma or yet. Oh, now, what be a Quakia do have our chronic? Ewa Kima Boabo Peace Town. Yanni Jehovah Witness for Kingdom Horno and they didn't share anymore. We need me idea how. By idea be a to be a modern cell the beba. Nurses for our horna doctors for yen show more drew a bibi dra year Juma. And I'm so through Yadim. And she saw your bema now prostrate, stomach cause diabetes. And I say, I was stroke, prostrate, sexual weakness, appetite B, hypertension, and then a kikawa. And Quakia say, do have a chronic. Bet me a phrase 0530-444-912. Friend out Sabi Tibiaka. They are one of through Yadim. And the weather and so the any Ayabi. So I say, I be sure for Cremus and family name trust or her. And then they know soon be a me offer Senano. Ojo Okuto. I will free Apollinigo, the United States of Apollinigo District. What do you have to say? Offer me ado me hoye. Yes, I see Boko Sawo. Offer me hoye na me munum na awo. Sorry. Sorry, Cotonsu no Cotonsu. Offer nyensu me munum awo de Cotonsu. Me nyensu. Copensu bi nanom. Offer nyensu. Ara se. Nyensu. Kremun sam nsam ho. Offer nsam okuru. Offer ya. Me tese na wo se amanfo mra na monko hwe nyame na mohu no. Offer mo ko hu ne we. Share. Pentecost for as we have found the Messiah. There be una me to anu say Pentecost for. I know about 26th. Sir. Osumwa e wa kama sene. Sir nyame was ready on me hwe ne bi. Ana be hwe ne bi. Sir. Yes. Oyekokwa na tuntum. Yankopon. Oye se boy se man. Sir. Mateni ko bi ki alamfo. Offer. Ye. Ensem ho. Ensem de. Ade chi na asem a man cheze ade anche. Offer enwa offer mame komra. Komra. Offer unim se na no ada na ebetu odwasa eye asokwa soko ban hono mo.
On say I told you say yeah Sokoban hold offer on say e che bia na be told you say abranche bia ababa we bi hu no ababa ne fe na adwoa yes ohunu no fa no so metra na fie ono nko a na te one na ba ne ku a mo ne wo koku no fa ne ka no offer sa abranche ne call court no obi so the charge e be born no say we abranche no e wi na sika 1670 okay and this car abranche na wi aba on hono it was for nyina court so pile case no and seven no go of am a jail in 20 years so go 20 years of go 20 years I see of akwakoye dwumaden e dey aboa o man Ghana into of we futuo edema emebunu no okay na ofa onu masema esi ewo Borogatanga dabi o ofa Upper West region hono ofa o se nche bia na no da video bi babo nti se onya bi hwe ya video be ana ema 6 omo bo oba baako eze wa dai omo se waje baako boy minim se wa hwe video na yes ma hu se video bi sa ofa asem no aye critical ise me no ka se police for instance so I marry makoma 6 na Akan ensia na omokobo baako so bi na wafa omudu police station ho na ombisa omenum nsam no ana mo chemu se omoye makoma 6 na baako no ono no oye TikToker oye popular power TikTok e na Abigail mini odi say we familiar with TikTok into Abigail 6 okay ni TikTok ma shi anada sabe ofa mo chema odi na ho ofe ne body akwaje obi boy na wofo ensinya no era mo kwache na vim no of video ni me hwe bi ya mo si obi achi of mo boni ye papa next time mo go si obi achi sabe pepe enti si amino ka say police for achi sa ngofio miensa we say of o de mo sa kan bi aja so mo de mrasho mo nsem sabe pepe okay na of unim na of so ma mo ne so mo de call police station ka o ti mi nyo mo hwe o na say we dey anka foolish case enti of bi so ka say wa ne dia na of wa no mpo na wa for we police o ti waji de ofa ntama for se wabo no na ofa onim se o ofa Ken na say dey wa so odin pa o obra pere o Kennedy ye minua o ntimi na me ofa okay because uko akem enya akem uko friends central region asenya akonya wodie no enu bi na mesumi de ye na na baako ya na na ne tibudako edu ono onye me ofa anti na okay badi azie ofa Matias mo ofa Matias na ofa ubra Penny Kennedy mo so hono ma na MP awo Akimodan constituency anu se kwasi akwa enunya for kwasi akwa so one of friend no kan say on say sisi ado MPP no party ne mu ache ebi declare support the man Alan so Baomia and afin so Ken and I say omo a ono Ken no Alan dey say on kan MPP hu bi mu ofa on kan hu enso etama no MPP no omo pe na asem no sisi anso omo da so di nachi sabe pe independent sa enti ofa oso ho na akwesi akwa friend no na say Alan me declare me support man sisi an one nko na ma for one mi o Alan Cash na say wan ofa da bi Kennedy kwesi akwa ye MP ya na ofre Kennedy e Japan sa ka jen say o declare support so o declare ni tambe ofa na so ofa ade so enye we da be no declare ye enye ono na ayi ya friends ayi Baomia ba kurom ha okogina CPS o munyina nkasa ofa ade ofa onyi wani mo hwe ofa onye delegate down we the ba so ne so enso una wo de ata na chi enti ofa o say o declare support any oni ebia true community ebia WhatsApp sa any we declare support o say ofa since say o ka say we declare support man na ma for threat no o declare ma Kennedy no maka yen say o dan adwom no obesi ama ya hwe sa kwesi akwada kai o say o ka say o ka ne wai o say o ka ne wai ofa any Kenana sa asem no a o ka no ofa na o interview Bolare interview na wo interview na say yes and Bolare o interview ayi Kennedy Japan sa obra Penny enti Kennedy no be ka asem we say akwasi akwa aka che ni say since I declare support man na am for threat no am maka che ni say Penny phone bi
omo ye so omo dis ka ba na omo de ye impuntu nyuma no obesi ame ahwe sa odan dwum no obesi ame ahwe na we de efa odan adwa hu be ofa se baby aska ne be fi no on say impenifo nem and also wo support Ken dey here we asem na support Ken o ye wo ofa na bi so ka se bi e bia na oheyi obi wo ho ntimi na this one no dey say ne question enti sa na bi so ofa na no ho na ofa na me da so obra penin sem no ma Ken ehode ofa so owo mama ko 22 on dey wa 12 e ma 12 no 22 no na ofa oni bolare interview na bolare bisa ni say on say na say obi besi sora say bia owu a yes eya na amanfo ka say ejapade we nyina ye ebi oba party nim nti owu a mutimi de abande ni satu le japade bi so na si da bi ono ti ase the ma 22 no wa che japade na mo nyina uni mame mo secret bi ye busuam akem asene asen sa yes ye nye busuam ye ugodu pa sa enti ntokwa ne bae no mo che no Kennedy ne nana efa o mo de ekoye what you say enti Kennedy owuska yes ofa ne owuska ni nua ba kon ye ono no ye wan minister ye friend say ne omo sesa bola Dr. Kwaku free ye onso ne nana fa ne de no omo so omo busuam oska what you say ofa mate eti ofa isia no ofa o se ne manu mpo de omo da omo na e maga na fo nyu omo ho na ne ja wa che o ti ase ye nim se obi wu a ne che ne japade so no o se ne ma ne nanda no mukura no wa ma bi japade that's right sabe ofa we dey si mo ene Friday first na go me ko fie ntem ogo poliana o David e mpo de se ko ache baba this time de ko on be so awo ofa de oh my God 40 minutes past 4 ebacho media duana ba pa no nan o na cause 4:45 akwa ba sports ka me agaza mo fa so na obehwe nse na gu wono ni odi ewom no afa na adentina so obi adikre ne support amobi aso be yo dan agya me ahe azem we dey ga kire wa but anyway se ko jiga heba Mr. ya drobi a chese we bema na vitality e wo form e pa chose be mpreduasa wo de boy ni antim kaja untimi nyawe e pa chobo modern pass we no me samso na sebe gonorrhea syphilis and also how and I saw you be our low sperm count e pa chokope binato e bia na rashes bi agugu be ma ne ho wetin ya yekuro unya se ko jiga heba Mr. ene betimi aboa o obi odun bibia se ye onso kope binato chance enoa na manfoto for pharmacy shop chemical shop herbal shop ope bi etu afre number we so 0244799506 ara 0243822010 ofra sabi chimi aka na you should be na beboa obi o you should be ade wa dance say ye e pa chonso you should be na for dance bra e pa cho wa dance so de oya nso na ato no de awaba so ate ase enti se boy ani kire wa wo se ote ase ada e pa cho Frimpong Enterprise se men kan kire say yes se si adwadi ayede bronya mu ubedidwa o store obeyema ana se bi apampam store no ubetimi akwa achi nyane ma ton a na Frimpong Enterprise o se men kan kire so na mra medin sa so ye mo na chese diuja madiga ka cho so bibia opebia bi wo ho enu nti Frimpong Enterprise se wasan e de Frimpong Anest e de aba air drinks depot all kinds of soft drinks in now ho eni nsuo e pacho Grand Front of Madalena Hotel open now be hu yan e ya afre yan 0244897525 and 0206473953 and 0242111236 ofreda osabi tumi aka yamwa na chese diuja wate sanso obedi dwegina so ezi ankrampo de ya bie foforo kra a kire se ho no drink bi a wo pe
program bi a woyɛ bi a ɛhɔ na wɔsɛ ɔbɛpake wo car na wotwe drink gum mepacho mobile inside GM Bank for building mu ɔpɛ close to NIB Bank na ɛhɔ ne ɛwɔ oni eni sa so no ni je be wi opɛ wate oni je so be ba every year na and Chebia na AJ Tenase e de ago kan se mu nsama eto aso akwaba drive so me pa jo sa odo ba ne be ko school a e ya aduoduom na hu school mu school fees bo elfo no mo san so e kire nkwada na de omo esan e wo car ya etwe nkwada no akirichiri ne benche nyina school no ne din the living bread school conference e pa cho bebre admission ya bia tumbo ho a chese cred nursery kindergarten ana se bia JHS ubetimi aba e ba ne se oba ne ntwero nso hwe na wontwa nso dia yen ejina yen so atiase ba bia e wa kema boabo adotai junction hope ofa sa kwan ne so a wo ba wanim na say me ko living bread na wo ba ubetimi afre 0204 714040 and 0559 398499 eba jo fra DC kumi be je wo so na one wo adidwa ati ase oba na di sua be koye pa na ejina ne so eba jo yanyi wiase nyina nkwa yanji wiase ni nyina ho sanse se ntumi anyi wiase ne nkwa ene hwan na beje enu nti na save the world eba chronic wasemen kanchiro se stroke na achew de wato faako ama sebe mprebia sa wonsa ene onan untimi mpeja wano achia wo hypertension epacho hepatitis typhoid sexual weakness ene ne keka ho ina no nchen ene wo se oba ye save the world oba ye nchen a ayaresa eda ye nsempa epacho bebre esensu ye sunsumu adwuma sunsumu ya bro ya mi sunsumu be yo adwuma sunsumu ya bro ya mi sunsumu be yo adwuma awo me pa cho bebre na chese wo awale mu problem na say kwantuo abrabona ye nkuro besie okwa no asan besi wachi promotion bi amanum ye bi da so e save the world heba krene akem oda opposite the Salvation Church me pacho jodro e open na be hu ye open ne tonto ne no a number we na obefre 0244 90 46 16 ofra save the world heba connect ya beje wo so AJ kwaku enkroma Africas champion man nam me ba na nso to nso ne de se sha ase ate ma weda no mu so ide ebo mu ba ku bi me yem himpo e wono na adwempa mu de dwane na agigima na me se kitwa wo ya mponi na ene ese na da agyenkwa no be na adwen so si fom ne de kwaku be di o ene obe fahin enti Yesu ba obe kobi heavy nana na mi ko bi se so no na bo mi nti oba de adum ko na oba mi ko na me ko ya ze mi kana mi bisa na no awo me no oba mi ko wa de mi ko enti na mi bisa ne wa na mi ko mi ni ba bi akọ enti obe kobi obi afrem ko mi ko no wa na mi ko kwa ku medical mi o de ni ero ko e nko no ahongro so ndi ye ko ne animiem ora je so be ba to say na de yes tene de eduwa sa so tumi bo Yesu Kristo di ni kura be ko o say yes eduwa na tumi bo Jesus obeko mi ba ne bo no so me ntra wa de heaven ni wasun daeda bebre wasun daeda wo kwa amanim na ontimi amo Yesu din na na ntra se na za wo de onum Yesu dabi wanzo obi wo otimi ase obi chesi obi go miya wa Jesus wo otimi epeja na no ji no ma hwe na sumo na abuza na ze otimi mo enti se wo ho na sa de no untimi mo a na chese wo eya okra ho djuma yes now ni Nyankopon wo problem ntem kwan wa yes start ye okra ho obi timi kwa wi bia na akoda team eye adwimu na ma bi obi se usunda ye na sa edin Jesus no untumi kan bi ebi a bibi boni bi ba na nka o se utimi bo no oni ate yeah obi wo ha maso ji na na sum utimi mobi dinaza utumi ka Jesus it is utimi ma okay na chese there is problem
ama nasere wanza nasi asere agwani ya wasu no Allah Jesus no asampa na maka ne boy di won yes se woni no mena se woni no eni relationship se woni no eni sa so like o men no ho na wo se hu se woni nyankopon o problem esa on to me kan bi da me na am ka jira wo eno so na se wo ka amane utimi ye den efrim ebi asade no boy apena na 2 yes unzo tumi so da no 2 for you yes ebi o ma be chiwa hu ma be ati chom eno tumi Jesus ni bia eno kire say spiritually we are strong anya movie ozo da yo ono anya movie ozo bi da ya ga da yo movie Eje wagu enti everyday ebeko sunsun mu no there is a lot yes dakro mepe ese nyame bie dakro mepe sunsun mu nipa bi na abetena show ni so na ya bie so ese nyame bie ni ne hu de eko because obi bi mu de na obi bi mu de a na se na oba na ojeje pepepa enyo obi na ya mbe bi unze oyeza wosisi bio enyo obi a bie na yani adoma hu de eko wache wati ase enti uti we wo de bate bia uhu ye e wo nyame die nu mu ana se wa adoma chede bebre but there be unse adoma chede betumi akobe be ka se me tonyo me kwa me yuji nti adoma chede se anu se adoma chede oh yes nyankopo de achewo era me ka asol dem di ana se adoma chede bi adoma chede so obi di ode ka adoma chede bia ebi na wusu o hai wati ase nti me hunu sa se sunu we na sunu asol dem de so bi o ma otumi ya ka abato ntumi preach wa asol dem yes esun obi a ne na adoma chede ba ko asol a na unso me na ko presby tama na me yakwa awoyo fo ne wonwumbe adoma chede ne gu ahodo aduma mi nya yo bibi bla 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 ba ko pa mo se be preach bi nkan bible yes se nya me som no ye tete na wana me pasa be tiase ye tete di ya no be nyiwom even Yesu Kristo bae no bible say na odidi mpanyimfo ne na ase adan se na me hwe Mr Drew ano de so no kwa so na ye be ye won ya nse da anwo no ye kwa so ntino ama aso kwa ndem ade chi otumi hwe wie mu na obisa ne ho question edu ba bia cheze obekwa so edu ba bia ono ankasa ba hwe ya me akira kwa nti edu de ne ntumi mbo Jesus ni bia me na am ga jere oba hwe no ba bia obi a ti obi anye no mu ebebo na mbo Jesus no ebebo oda na o practice nda ba jigin gran o practice wa say oti umu ti ogba omre asa woni adwajman onti umu dia ogba ene ebra ji no ahwa yako ebra agokanse musa abisiami chemo na mama kwaba FM Brian kan 93.3 FM so mre na so se de agudie mu nsem kakra nda numre nsuo na gugu ama wada no aye kama nsem no so de abona boa e de ba abeja odwumade kese no esoso na febia akoyi e de ama busua kodi ni na kentuma boni ene ne anumre de agudie mu nsem no eba ababesom wo kwabena ajenim eboa sanso na eye mawuli gboto eboa ende anumre remon na sitetete enso eboa ma de nsem no e de abamedi e de kofi ajiwi eji yenina ani akentuma bo ni ade nsem no eba abejaw ende anumre na febia enso akwakama e de ama na remen babin salon semen convention de anumre so peso siesie tinu da da riche mu na bibia enkwakama emfema rasta ya krado ai se ogbo adwuma enso to awie ebo dane dani na ogbo adwuma papa tukwa obebo siesie otina won sa yo ba na sebe ma no obi ma wa ye pem opeso twa se pem cat okọ be ne kama e de ama dai bia bi ene so obedai e de ama enche ne bro ya ne ba ene ti kwa ene ko siesie otina ho SS4 na mu ko school mu kwa na mu ko yi mutira mu nya fa yi pa na bia enso enko kama emfa emao branches no say enetitie uramu ewa chimodan ye bemisa sintips de fie ni pe enso ewa ye achimodan Roma junction kwa obehu ye na oni ede djuma na fe aboabo ane ne patem enso aye bompa ye junction kwa na Remen Barber Saloon embo ensesi otino na fe bia enko kama emfa emao ye enko kwashen samna semfamao ene enumre hyase ede fifie na fe kowie ni wa manone a ye ko akwa kopiem wa CAF Champions League no ende draw no enso atodwane say ene
sebesi akokopiem group A na Mamelodi Sundowns ekokopiem afe Pyramid FC ane TP Mazembe ane afe Boboko a yefan FC Nodibu we team awodo enso enan amakopiem ewo group A. Group B no say ene ekowie Wydad Eko Ehobi afe Simba FC enso kopiem Asec Mimosa from Aya Ivory Coast ono nso ekopiem ana afe Jawin Aya Galaxy enso Boboko a amakwa kopiem group B we CAF Champions League no eno emusamo ene semdibi ejawa meka ho asem no enso ede echewo yen konkopiem group C a na se Esperance of Tunis enso kopiem Boboko efan Ayapoto Alalit enso ekopiem Al Hilal and fe Etoile Sahel from Tunis enso ekopiem group C na sa ene kowie na group D and se Ghana team efan Mediama ekokopiem na tie wasum na teams no say ene sitie Al Hilal. Hey, and that there's a game no de papa Al Hilal ekopiem ewo group D afe Boboko ya feno ASC Balosdad enso ekopiem Young African and afe Mediama from Ghana and inti way a group anasa Mediama eko akotomu amokokobo na bia enso akwakama ade amamo yenkon kopiem ewo CAF Confederation Cup and enso say NSC etie ekopiem na se APS Lobito efi Angola amo ekopiem and a club African from Tunisia and so ekopiem Rivers United from Nigeria and so epiem and a Dreams Asia among so every Ghana amakwa kopiem and so group C ekwakoboa na bibia akoye e de amamwade enkoma kano and so e de ajaw Ghana Premier League and me by na se game bako etodwa Aduana Stars 77 minutes and na mabo Aduana Shabakwa bekum Chelsea entumi entiye we game Saudi bi ase etodwa yedimu enkomoni bi enso adiamao na nimre amne ukasai Black Princess of Ghana enso tufa eko akopiem ewo Guinea Bissau nyakopa ya duma Sunday game no etodwa nini na qualify sayebo na fede ko World Cup na bibia enso akoye adiamao ewo embana femu nyakopa ya duma na se World Cup no 2024 etodwa obi masu Colombia and ese game no enso etodwa kwasiada yeni Guinea Bissau na ekobo yedimu enkomono enso adiajao fatal Dada former goalkeeper and my Blasters of Ghana no and a reporter to dra and so apano Remu Tunisia omgusu ene dinkomo Sudan rada na fiopai and so akwa koye goalkeeper trainer ede amomwa and nkoma Banibia medimu ensem and so edia jaw nandra and sabatwe and so ekwaso tamale and in patem na kopiema na senkomo pina and sempenfo edia ba na former coach and my Blasters of Ghana is apano boduma and my Kumase Asante Koroko emetema bokuno papa efana kwesi apia after say toba enso edemano eskono isi apai enso akwakwa gina subia na ese akwakwa buana no na so de nsem kakadi aja wasu kopiemu o efa na obakọ bom yepa eba na se technical side na wono obodwuma ye ye eni nti obakọ na fe technical side no wakakọ bo eye efe no afenso san kopiemu o efe na kachia wasu mu hia nkrofo bi sei images bi sei no na se ewo efe na fe omo corporate sponsors na se kwasi apia etete no chacham de nim na se keto keku dinachia omo duru ho na se nkomotwe no ebe bo ye papa ama se sponsors no enso abusu ede amam yetie ensema head coach papa efana akwasi apia ede ajaye. Football is got to do with technical issue, and the mere fact that I'm in there, I'll be able to help the FA to make sure they employ the right technical people, and at the same time, there are so many attributes that I can give to the FA that will help the FA move forward. More so, the mere fact that there are some personalities that sometimes you need them in your team. Those personalities sometimes when you're going out for contracts or sponsorships, with them included, opens the way for the FA to get more sponsorships. We komani biana se former coach and the Blasters of Ghana perfana kwasi apia elde je mu komani bino enso ede ama ne ne ensan ko remwe our Dr. Kwaku Ofosu Asare enso chairman and my local organization committee LOC no enso so nim se nyankopon aduma nasia na fe ukwa kopia na se all African games no todwa Ghana Legon and simpin fogusu ayaye na feniama atumi akoye na no and say aban no ede sikapuduo and ede remu bese $195 million and as a binder remwa omugusu air facilities no and so Legon and in patem yankwatie and some pay at the jai and the enemy. So far government has invested about $195 million and that is not
with regard that has nothing to do with operational costs. It's solely for infrastructure, the building of the facilities here, and then at Legon. And government will have to also give the LOC money for operations. So that's the cost that will also be added to what so far has been sunk into the project. And then we are saying that corporate bodies can also complement the efforts of what government has done so far. We commander said Dr. Kwaku Ofosu Asare and so they jay and then brain and copium na feeding come and so our timbi and in branch fano and Nico Williams so then some kakadia ja Williamsa branch or ya Ganani I say you won't know and so I was pain and in patim no and as Aquadai and in some kakadia ja was one day or two botomwa na say or that's what I yan sama Buagana na Fenema and Koya Suba Ghana ye won't go for baby as a bono omni boy papa na so a cab for anything or bus street so no abeboa na school so na sensem any place omni abofo no what me ababeboa enkote ensema Nico Williams e de ejaye. I see the kids of the street in the street is just have nothing, and for me it's so beautiful, so difficult to see that. I want to give that of the kids school, going to school, give me money, and I think in Ghana kids in Ghana have good players to go Europe and be the new superstar, but they doesn't have opportunities for be that, or medical doesn't have opportunity. It's hard for me. Yes, anything Brofono and I always said they go no Brofo said anti papa if they spend one and they won't Brofo then the man pa Nico Williams and so and some kakao deja and no yanko manone na fem fan semno and fam brana and na kopemo and so ko for duane ne patema na se eye regional congress no and so eto dwada yanko pad that na ye ba de mun komo bi na and so e de baba abejaw na Aston Villa so ye and se report for mo and so eba and so kopemo na se Prince Williams ono e peni papa aso kopemu Wolves ene nipatemu a papa ene hweso na febia ekoye edmano na enwada ene se Aston Villa ene Zilinski for ene game kobo ani na so kopemu dressing room na se ohimpon akwakwuramu akwaboa ema niam akoye diamo so no de wona ye wono no team support pa enso Aston Villa bokuna yedemu enkomoni bi ede jaw ene anumbe nanumrei Manchester United antiasempa nini na enso se kopemu a na so pa enkane ono ene head coach no ene Manchester United bokono Sir Alex Ferguson ne hukani ayefe ne keti enanumre ya breaking cry odi ato ekọ no bofo nchanya mami afimu ya say 84 years ns wapa yefe ne Sir Alex Ferguson ne hukani ensu enyaye ene wahwene kwa Manchester United omsinya kopon ayadoma weekend games etodwano omesa etwa crusade edemo amina febia akoye ediamomo yedimu enkoma akra enso ede jaw ewa juma de kase no enso esune mpemu ewa Arsenal ne eni nkomo head coach no Mikel Arteta wapande nsem kakade ja wase branch ya fan Bukayo Saka oko eko praye nyankopon ayadoma Sunday game kase ede monim omne Manchester City ede boni osi Bukayo Saka sisi ado ojina so a enyama na ekoye edema no eni ti nyankopon ayadoma kwasiada okọ bet na ensurokra visa branch no enso ba ebe besi akan edema Arsenal bobo na edimu enkomo aka enso ede na Chelsea so ye and se reporter to dwa and se head coach Fan Mauricio Pochettino wade atudwa ta Brent Fan Mudrik no ne ho atono afa Moses Kasiebo wono so ho atono Yakopon ayadoma na se weekend games awodoro enso ebetumi atudwa Reece James so ba esase training and ma Chelsea de mon komo bi enso de agya na last story na fei ye de nsam no edisi a ukopemu Barca na Barca so ye and se reporter eba enso and se Brent ye fan Lionel Messi obeka Brente of Barca and a copium of Paris Saint-Germain and Pempam no Kase de or a American put him into Miami and one of Brente Edamo Siakai and so Barcelona Eden Comodia bar some go so and a Brente fan Messi Edin Como and Sajan Copo I have no beer quine and so at the Momwa Amo Pesa Brente Bessa so Bolon at the Momo general term for the beer Nessa Brentano and Sansu Siakai and Abu for the Barca and then Remedimu and Comodibino and so Eddie Ejaw in 70 DC Yankopa Adoma Datana Yaba
ba dia kem ni dia ka che nyina ye bo ne boa e de bejawo na fe bia enso akokama e de ama kwabena ajenim afe abrantia e fe na Bernard Mawuli gbeto na fe Raymond na sitetete e boy ene enmre medi di Kofi ajiwi AJ nina ana se yakentuma abani a ye de agudie mu nsem no e de abrewo dwumade kase no enso sambre de yeko na fe the champion man Ahenkan. Well done, thank you. I be saying for AJ and out in Kai. Say Odiago can see Musam ebro. Me kwa commercial break na maba me ba meto also. Minia, odi otie me dasi abrawa no ama okraso enye promotion bia ni promotion papa no na aba no Festus Enterprise promotion decoder ben na ope quality decoders strong combo DXTV with 1 month free subscription na ewie yasia ko bama free start time decoders and also ne bema 1 month free subscription just decoders ahohoro bia na ope no Festus Enterprise wontimi nsane ho na eba no television sa TCL Android satellite and terrestrial televisions are papa bi Samsung, LG, Hisense, Nasco, and in the Keka bebre. Yes, I ebema CCTV cameras and air conditions are installation here free. Air condition brackets. Bibi bia obeto Festus on or the achedie ebekofi. Yes, I will wall mount size bia. Digital antennas and satellite accessories bia decoder wall stand and your buso our Festus Enterprise. Festus Enterprise actually quite ewo achim odan oni chu mercy ena ye animhwe Festus ewo 0244 515849 and now 0269 305785 Festus Enterprise decoders any TV papa ahimfie Entiana no fast ne ye de kwa wie enti sofoka say enkwala no yem break it 12 na mperifo no break it 6 o'clock to 12 pepe na Fizzles food edi meduane ebre me chese sofa our daddy abre me no 12 pepe na mo de buy na me gi right there na de mo say Fizzles adwuma fo money to e say eduane no so ye guy neat Fizzles my dear chese what die na time no pepe na mo de abre nti me gi me de na say me di me say me de me fa 3 bia nyo me de service come adem no Fizzles food ma drum me eduane na de ma me person di me say me ma no penifo making me fa ma no nti Fizzles omo ye order bia say engagement say party say wedding just ni nyina omo beje ayama Fizzles food e wo dan bo abutu za fijan no order no fam bro it wants to Fizzles food 0242 992579 and afi 0505 666948 na on to place you order Ago Adeshimema Minkwana bone Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che intina mani agesa no na minim se achim dane ni mpotamade se wupe provisions pa duduo moto a Ahenkan se na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ni nyina our Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che achim dan Mandalina Hotel ase ope ana Frimpong Enterprise bo se eba bamba me security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na me bepie mu aha no na ekọ na eba anyumani say ye tea tomatoes say ye frito say ye mo say ye biscuit say ye sunflower say ye detergent and now milk oh my god na ekọ na eba bibia wo pe sanitary pads and na padlocks bibia buzu say tam our Frimpong Enterprise adwumawura di papa che ade bia wo pe ato akogu store mu no ye wonu doso po wa ha ehutwa eye papa ne boda form ma mu pe product bi ti say sugar toiletries milk drinks any communion one ne de keka ho akogu mu shop de mu ni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no ewo Mandalina Hotel Abronsan no ene ben pa brain ewo 0244 897-525 and a 0242-111-236. Frimpong Enterprise, a Jumura, what the papa che?
so Ghana Premier League 2023-2024 season. This is a soccer season. Your best radio station in the East, Ahenkan 93.3 FM, at the solid sports presentation and the live commentary every all the league centers. Bro, Shannon so Frames Oil, energy on the go, and then Ahenkan 93.3 FM. Edon to my bomber. A few way Ghana Premier League, you know, baby, be a commentary battle from no. Frames Oil, and Ahenkan 93.3 FM, and the commentary. Bro, Anuti, so we are driving now petrol papa diesel papa fuel audi bagu kem nedu bakwa jojo nedu abajojo mankwasa engine dia Frames Oil yan any wo affordable product say diesel and petrol ya boni da form chi obia de anuti baby bia we shankani wonam Frames Oil filling station pe bufa na ko bugum Frames Oil energy on the go afewe Kumasi Asante Kotoko Matema phobia Accra House of Folk never sit down till the bones are rotting. Great Olympics, Olimashi, Olinkonson Konson, Dreams FC, Mediama Football Club, and Avufra Aka. Me say, watch out for your sports host Joshua Kwabena Ejanim, Enna, Kofi Ejiri. Yeah, the live commentary and Bremo live on Ahenkan 93.3 FM. Frames Oil, energy on the go. Stand up for the Amanfoy afedia ya tuadi sane eya woso awo gas se wo ko gas filling station na wakwa filling se si ade ya te wo breso eye max gas filling station ya de motokia enenemu ba bia wo bia se wo friend na ye beba be fa gas no na ya kwa filling na ya san ede wade abrew emfa ho ede ba bia wo hye we hia ne se wo be frɛ ye na ye ne wo edin sa wo so max gas filling station ye fill gas no ama na ye ma na ya san so e de wade abrew e wo waboboa no otra razanda ketwa bia mass energy gas filling station ye ne edikan no enti bomode so be frɛ max energy gas e wa homa so 0558422163 anase 0554391610 max energy gas ya basa ye ba be bo bibiara. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense were back. And what day immune system or Yankopon, and dear Renny Pediamus Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia, Yarientimu. Sasa dear, a month for the Duanwa, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. No, Yamwa suing no, a boy who buy every home. And now one pa, one Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you may move Bia Yato in row. At to 0246 208496. Imbusaba Mesa, police in no Edrono, and Kratway FDA. Asayasiye. Solo hey now by school be no nyai wait wa bo Missy BC your coach computer placement when you be sanya wa fana ko school papa saka wo bo modern de nicol living bread school compressed aka ba no anko be 6 ones na mi nim ene ma me mo chire mo ya ena e ba ne BC 2022 a ye di kan ewo Prim Central hanyina e ba ne UC Mass so a the whole Ghana yai ene hurudi kan aban bra boy abaso ye teachers for the good from crèche up to JHS ye be je obano entete ye de obefa ne kwa se opesuku a omochira ye pa de a ene na eye living bread school compressed ene wo se odo obano eba ya kwada ba kokra compresec wonya 8 ones ama oda MP akwa bona baso e wo suku bo ama the free scholarship. Hey, what do you mean na school to say they met me to home fees ye school fees ni ye moderate ketwa bi ekura obi obetimi dia ba betua enti ni hia ne se odo obano ebeba se eba se obane kura ye man scholarship ye be man be free
ama na sua de awi Hey, kwaku wo de che me be won. ye wa kamoda se udu akema boabo adotai junction hɔ a ekwan na da hɔ na ya soundboard esi hɔ wobetimi afrɛ ye 0559 398499 anase 0204 714040 ya san so oka ya betwe kwada no aframu fie e de abasku ye pɔso a ya san e de omo akɔ the living bread The best among the best. Driver, jina. Na fa me ko obode ensa wom herbal clinic. Na me fa mani ko twa mansa ko ka yentia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa mba fie bi. Na onya na yaresa. Wo fa ni besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo say yade bi a ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroids, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, anasempo. Udwale na wuti wo ho saa, wuti wo ho ngria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bi a help ya wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinic a wo mbeti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wo untumi ngo bema ana wo ba ntumi ngo oba wo ne bema da wo untumi nsane wo bema wo de boss wa no aje mu yade be ne ha wo na ase na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bi a help ya obo ade ensa wo mu heba clinic timi say te say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wuko yi folder wuko hu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free bitwika wo krom ha obia formation ya ne ho adanse enko an odie doctor no wa yade wa bene kwana kwaje ayalehwe obade nsa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372 Omania woman Omania mama Kenyi baby ako Wachata ya wareni Ponsom Wanyinyi pa Me makatre me ho se daachi me ye ni petitiu me yire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye obrempon daachi na won so mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie abrempon na montuo ye dwumadi a ye de aba Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwesi no nwotwe odi Ahenkan kwa me yeboa ani ni petitiu ni pa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titiu abrempon na enu nti obi ape o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfo a o mabeti o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwefo akese asofo magidi nom abetwetwe nkomo abrempon na montuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kese abaye abrempon enti hye so eya Ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no so kosi no nwotwe odi Ahenkan kwa me yeboa akwada yeso wa hunu ne nsa hohoro nti wone mpanimfo to nsadedie no wono no wotena dwam abrempon anamontuo yanam sa dwumaje so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyini wo hono mo bra papa na daachi wobaye nipa kese wobaba baye abrempon kai eya Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi anwumre no nwotwe Abraya we sabeya efriana ro Download the Ghana Waves app or Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download CCA, air free. Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema eme wo mpem pa o menua kawa kuma ato yem amaje herbal clinic esa enyadowe nyina wono esa enyadowe bi te se bema wayemre ewo mpem bema wontomenwo wo ema afemu nso amaje esa enyadowe bi te se asekeka wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo se krampo na mefe dware ba na so me ho keka me te se zongola chichi e na achimio dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anasa woni pedue nyina ayemre udani weni ede kire amaje herbal clinic wonom ewo emfidie wo ho a wonom ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru ubehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo any gas filling station no ene di nhwenimu fra won ewo telephone number edi di soyi eso 0244 877 840 anasa 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa
I swear. Nyamia nim ni kura ni say bread Dania. I was also Danny B. Preferland Hotel. Wow, what a hotel. Messi, Miami do. Me wife wa hen. Besini ko Preferland weekend CBN. Esan say, bia o kope aswadu fie. Bibia bi wo ho. Management no so tight. Wo mo nipa wo do. To Japan. Besini ko Preferland Hotel. Se wo di birthday party. Oh worry. Ana ye na de wo ba fi. Program bia. Bowra Preferland Hotel. Adentia. O car park kesie. O baby green grass and kwada diagro kama na ne punu eya kono bi international standard udwali ni na kone safa future mu punu so udwali a unse yes udwali ni pensio akona nkasa Preferland Hotel o wa dan ya udwo bebre asa udwo ni bra unya busan benya baby ada na sa onu kanjimansko no problem ebonu sie ku enya nunku so pensa no ma awdo bia ya tuntumbo Preferland Hotel enyum chetia so abri bia enti achemu dan manso ene ne mpatamfo ni na cross form she ho Preferland Hotel bamamo nani masem de bia wo kwase de bia aye pool party esanso e mutual special brabe didi na se jolly Preferland Hotel e wa chimanso wudu ani atere achemu dan kwa no so na Presby school na chipe 0551 187 926 and now say 0507-640-302. Preferland Hotel, Fresisia, Neabama. I love you. Jawab, take it easy. Why you do? Okunkum Africa. Oya kani anko yo bo. Na supplies away. Give it to them. Papa on. Kwansoedo Aquaba Drive. Ahenkan FM #1 station. Check your pressure. Check your pressure. Them can't manipulate, can't calculate, can't tolerate, them underrate. Like an I bring it on the back of the I wanna blah blah tobacco for me speed. That's all I need. Me cruising on me wheel. See them freeze, fire them seize. Attention please. Send that ease with the beat and the kick and the heat from the thing and eat. Been there, I've been there. Been there, I've been there. So check your pressure. Check your pressure. Check your pressure. Check your pressure. Yeah, I've been there. Kalana Poncha mani treated. Kaswagen and I say Caesar. Check your pressure. My name is Sweet Egg. Where the boy is to Christo. I've been there. Nicki Minaj in bedroom. I've been there. Abana Kokona Yazen. I've been there. Medadu Ameka Fante. I've been there. Check your pressure. Kalani Bedo wa Kesha. If we are born to wash a sweater. Shagga style and you're gonna say fa. Yeah, I've been there before you. Your own party where they love you, go dog you. This year the guests we go sort you. Bonobium shaga nyom ni a curfew. Yeah. Been there. I've been there. Been there. I've been there. So check your pressure. I've been there. Check your pressure. I've been there. Jawab, take it easy. Why you do? Been there. Bring my bell, ding dong. Who that checker coming now? See me ears, I hear them, girl, it's a pressure. Write your number on a sheet of paper. Emergency, me, I call your doctor. Me need a glass of water. Kwansoedo Aquaba Drive. Ahenkan FM #1 station. There's a electric boogie. Let's go. In there, be there. In there, be there. I've been there, be there. Check your pressure. Check your pressure. Check your pressure. Check your pressure. Oh my God. That's a brand Nelson. The senior most DJ. Say Uncle your software. Uncle your Archbishop. Brand Nelson. 21 minutes past 5 o'clock. Yes. 38 or 39 minutes ahead of us. Now just say yes, sorry. I don't see any more here.
But before sir, you be sorry no. Yeah, name it the taxi drivers for the now. A driver say I'm no more, and I'm quite so some for sir. 1122 near picky. Is there one? My mentia taxi driver D Brack, and also to you Stagger and Tollans a taxi driver. If I'm winning that good evening, and the ones who are any more money I am, and so I'm up Ahenkan Aquaba Drive. Hey Banche, have fun now. I mention Yima Doji. Master to say, that's right. But so your driver near Chekokana, oil, Mamma Shade. A year bisa, Ufitan is a oil benwa yo de Gukani. You see, so obey so lubricant ya. A seahorse engine oil. Car be out to me, you should be man. Say a diesel car, patrol car, now bet me you should. Say a private throttle taxi. Any car be a crowd be obey to me, I can't tell oil and be now dear go. There will be an any size. Imagine the concept. It be concept and say that you want step for my converse and for my worship. It be problems. So comments from my audience. One gonna for your pockets. Ahenkan 93.3 FM. But says yeah, the Aniaba say and friends you who can move you. Because you are trust here will say in soon do Kamuno. A do baby a mania overheating. A do baby crana ya, a timid damage gasket, you know. A bill crowd do baby a diesel or your top up, sir. I don't think I see was for yeah, this was 50-50 ragrota, coolet, Ediaba. A patcho at the benefit, baby, Eba. So I say, when you should be down there, Copebina, you should. Our friend 0204 577559 and then 0548 582378. Seahorse 50-50 coolet. That's a beba. A perfect. A bema can I cool. I don't think Copebina, you should. Now, and now the common question, never, and another they will be a name. But unless we see a Gina, Emma, and then you be one man for dream power radio. Ahenkan 93.3 FM. And Nepa, and so mammy and so papa, Tiwa. We be one drink a doubt. Yes, so the Tam Kuchine there. If I saw a man for fun, no way you should be there. You could near here, you should offer. Because offer no a organic liquid fertilizer. At church will be a UCB. The Ghana Ministry of Food and Agriculture, Mofa Vajatu, and Environmental Protection Agency, EPA, almost Vajatu. And the assembly are making a paying essence here. Omujitum say we are near UCB. When we are in Ghana, haya. Now, a boy, no, and saying a cranny a jaw. Two you should be there. No, Pebia, you see. Samona, Udio, bro, mango, cassava, cucumber, tomatoes, onion, watermelon, nepajo, granite yam, soya beans, oil palm, etimo mudia, a benecrano. Ubetimi di be espresso. On say do baby na ben na haba na na ete se ne mo bisa. Unya bigusu abema na ina sanesa. A patch of much less cost, much more year. So adias here. Ukome market akemo there be or sansona. Akema benasi. Mr. J Agrochemical. Asamanka se market wope. Farmers home trial agro.
okwa bi o sanso na kemoda ahoto agrochemical omo wa chance nko biscuit agrochemical no mo nko jibi ni wabram enkoko abam me pa jokede across Kofolidia sum body assume baby abekobia osabi jimi akabi ko pebi na yusu listen say be jimi abwa one yusu bibi asem o mo kan say this one there come up o man o mo de abaso body ne ba yenso ye chest ye ne eje say ade azie Ahenkan 93.3 FM. Da. Ayumwe mo bobi anamakai. Guy bi anamene ne ye adwuma one radio station Sakwadi Junior. And Nansen Krana or ye adwuma kra. Ayumwe ba so far. Go bomoni show. They do sooner or they say right there. The Vajo Donku Ventures. Donku